نرازیبونین لهمبری تجریدا گرانکری یا لدیجی ریبر آپو زیده تردبن. هروها لسرانسری جیهانی دلی به میلیونان کسی اجبا آزادی ریبر آپو لیده. هفسروکا یکیتیا هرمن دموکراتیک DPP یا آمده سلطان یا رایگوت هیزن دستلات داره بیردوزیا ریبر آپو لسرخواه مترسید بینن. برزو جاران نه تنه کسی که دویداره کسی که وسایه که به میلیونان کس اوی وک اراده خود بینه و به میلیونان کس چیز جهان ده ایدن دخوازا آزادیا وید که نه تنه ام بویژن دخوازا که تجدید را به دخوازا آزادیا وید تکرن یعنی جبه چه تکرن ام دبینن که سیستم کپیتالیزم ایدن براستیجی زوره ده دولتا گلک قیران آبوری قیران تندرستی قیران ام بویژن که ایسان و خوزا و آجال پر دتنگاسیه دن رودانه و کنجید زنان برز اجلان ریاسیمین لدیجی اف کپیتالیزم هوف اوی ریاکی ام بویژن خوزا پارس آزادیا جنه آزادیا جواک وک هشمندی دا گلک کسان هروها سلطان یا رای دیار کره که تجرید لدیجی وینا گلی کرد دیمشاندنه. دخوازن یعنی د شخص ویده دنگ کرداج همو جهانی قط بکن دخوازن یعنی اراده کردا بمپی بکن نها ام دبینن اگر تجرید دما تجرید گراند به شرط و مرز کرداج گراند به دما ام ویژن تجرید سویک به دوا پیواژه آشتیه ده گلکی گل راحت بو یعنی همش عالیه کردستان ده همش عالیه ترکیه ده یعنی ام ویژن کشتنا جنیجی کم بو گرتنجی کم بو بنچافکرنجی کم بو یعنی ایدم براستی اف سیستما کو سر کردا دیدن مشاندن ختمیه دایکن باکوری کردستانی بجوش و مورال پشتوانیا چالاکیا گراوا برچیبونیا لگرتی گهاندکن دایکن آشتین باکوری کردستانی تجریدا لدیجی ریبر آپو شرمزار کرن و پشتوانیا چالاکیا گراوا برچیبونی کرن چند سال تجهیز سیوکاتیه سبتون گلی کرد امی تجهیز شرمزار تکن رشت کن اما بو بیشتر 3 سال پتر بو 2 سال تجربه آبقاتا نمالباتی هفدیتن که سیوکاتی نکیه تجدید اگه گرانی سیوکاتی سگرتیگه ها ام شرمزار رو رشت کن هندی گرتیگه تجدید 120 اما بتوننه ستنی سیوکاتی انسانی گرتیگه هیدنه گلی کل بتونیه حتی او تجدید نیت اشکاندنی کس بلا نبیشت از این تجدید را ام بر خدا نا گرتیا سلاف تکن ام سیوکاتی سلاف تکن هروها دایکان دیار کرن که مفتیا چاره سرکرنا پرسگریکانه دستی ریبر آپو دیا او نه انسانتیه انسانه که ناف دستید 4 دیوارا دابید نه دستی وش میتوبه بگیری نش تلفونی بگیری نش چه بگیری او انسان دیکو کرد او انسان هکه انسان کفت سر بختی کی وید او انسان جبری خواب دهتی دویزو درست دولت سروکاتی هولید کرد ها برا بخوا جید گیرید عقلی جید گیرید به سالان راز نوی گیرید بسچی بینه حتی ام تجدید و گران سروکاتی دشکنن ام آزادی و گلی کردت خوازن اما او گلش گل خدا نوی اراده وان انسان وان سروکاتی در کوید کلی تا آزادی جی دستی سروکاتی ده هگر سروکاتی آزاد به ده جواک همه آزاد به ده گله کت همه آزاد به بلا سر ملی مالبات تنی نبی سر ملی هکر بیشن دایکا نبیتن اری حلبت باری دایکا زیده گرانه دایکن که بجداری نوبت عدالتی بونه دیار دیکن که دوی تجریدا لدیجی ریبر عبدالله او جلان بشکاندن و پرسگریکا کرد وره چاره سر کرن سروک جلان وزدن براوی ترجیح دیوره راکنر سر حفظ زندانا چمکی سری نه راکنر سر تکیه سیرو ام گله کرد ام گسته بنه ترجیح ام حیات امراجی ام بنه ترجیح ام مالا خود درد که ام بنه ترجیح دیوانا بانگا مجمعی دایی کارا سلاوی خود جمعی دایی کارا چینم ادم برا دایی کلکو دارد و برا خود بگینه دایی که برا نوبت عدالت
ما حیا کینگا ام پا گرم پر زارکی حیا کینگا ام مال خدا رو نیک ام بیجی سرکفتن به آزادی بج بوی اول سعید رهبر ما تمام گتی سیاسی ام جی سرنامه دایکی مرسینه ام بیجی اب تجدید سر سروکی ما و ام شرمزاد کن و گتی زندانا ام آزادیش وارد خازه هفدمی سال وگرا دسپیکرنا کمپلویا لدیجی ریبر آپو روزانه هجوت مها سالا درباس بویی لحفته و 4 ولاتان پینگاوا جیهانی یاج بو آزادیا ریبر آپو هاته دسپیکرن اندامه تفگرا جواکا دموکراتیک تفدمی نوری حسن گوت پارادیگمایا ریبر آپو ریا چار سرکرنا تواهی پرسکریکانه نتضامن مع 74 دولة زينة ام با آوائکی خورد پشتوانیا پینگاوا جیهانی یاش بو آزادیا ریبر عبدالله و جلان دکن. پارادیگمایا ریبر آپو ریا آزادیش و گلین روشلاتا ناوینو بندستان دانیم. دمکه دا کو آلوزی کورتر دبنو هزین دستلاتار دخواستن خال هر دوره سرور بکن پارادیگمایا ریبرتی درکت هوله. پارادیگمایا ریبر آپو ریا چر سرکرنا تواهی پرسکری کو آلوزیانه. گلین کوش بو آزادیا خواته دکوشن بری خوددن فلسفه ریبر آپو. جلورا امی آزادیا فیزیکیا ریبرتی مسوگر بکن. يجب حل الأمور من جذورها. كون المشروع ديمقراطي هروها نوری حسن دازانین کو ریبر آپو ریبر مروواهیه و سمبولا آزادیه. أهداها القائد عبد الله جلان لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام. پارادیگمایا ریبر آپوش بو گلین روشلاتا ناوینو آزادی خواسن جیهانه دیاریه. جلورا دوی امتف پینگاوا جیهانی یاش بو آزادیا ریبر آپو خورد در بکن. هر وها دوی کو سی پی تی و ریخستنین مافین مروفان فشاره لدولتا ترکا داگر کر بکن دا کو تجریده بداوی بکه. جبركو ريبر آپو ريبر مروفاهية و سمبول آزادية. القائد عبد الله جلان هي قائد ورمز للإنسانية. نوبت عدالتیات چارچوبیا پینگاوا جریبر آپو را آزادیش پرسکریکا کرد را چار سریا سیاسی ده هاد دسپیکرین به بریارداریه که خورد دوام دکه. چالاگر نوبت عدالت دست نشان کرن که حتی پیکانین آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله او جلان او دناوا چالاکیان دبن. ام دخواز روزی زیو ندارن هر باز سرو کفدی تری جوارا بکن های آیلاوی چو های ابوقات چون کی چون ام دخواز روزی زیو ندارن هر هفدی تری جرا بکن و حتی هفدی تن نبه ام جب زاروگی خورانن ام سروکی خورانن ام دفجی بینادن ام دخوازن درو دنیا مد بینی سحد که بلا یاردمی بده ما ترک دبا عرب دبا عجم دبا کی دبا بلا یاردمی ما بکن دستی خوابدن دستی ما ام في عيشي بهر السيري روجك زويا كينا درجة ام في ولاتي آشتي جيت خوازن آزادي جيت خوازن خدا آشتي وآزادي بينه في ولاتي ام دخوازن اف تجتها للسرس هوال سروكي مجرابه نكو هوال متني سر سروكي مجرابه ايدي بس كاي حتى كداري هدي بس ام غازي كي جداي كاتكن بلا دايك دستكي بدن ما ام دخوازن که دایک دستکی بدن ما که دستکی دنگ درنای که ام تمام به هر رابن امی تشتکی خوش بکن امی تشتکی خوش چکن هوانو ام یعنی چهار متنه گله دست هفدا به ام به هر رابن که ام تشتکی بکن که ام به هر رانه به ام نکان تشتکی نکن. لچار هاویردارین جیهان و کردستانی درشمه و دنگ آزادی ریبر آپو آزادی آمیه اولاندی ده و هر کودیچه پینگاف پیلن خواه بربلاوی هر دوری دکه. سولیسیون پولیتیک پول کردستان سولیسیون پولیتیک پول کردستان lancé le 10 octobre dernier à la campagne internationale. 11 سال سر کمکوژیان هیچلیا ده 2013 هنده کل پاریسا فرانسا پیک هاد در پاس بون. دوی کمکوژیه ده یک جدا مزرینرین پارتیا کارکرین کردستان پکک ساکین جانسز نونرا کنکه یا پاریسی فیدان دوغان و نونرا تفگرا جوانان لیلا شیلاماز شهید بون. تیکوشینا شهید ساکین جانسز و هوال نوی جبو تواهی جنان بو بینگها تیکوشینا آزادیه.
Kurdistana ku di dîroka xwe ya têkoşînê û pêşengtiya jinan tê naskirin, herdem rastî êrişên qirkirinê hatiye. Nexwasim pêşengin jin ku heta roja me ya îro jî rastî êrişên dijmin tê. Jinên Kurd bi pêşengtiya Rêber Abo di sala 1978 de dest bi rêwîtiyeke têkoşînê ya cuda û berfereh kirin. Di wê rêwîtiya ku li Kurdistanê serwer bû, jinên ciwan serkêşî kirin. Yek ji komkujiyên Kolê de jî jinê pêşeng hatin kirin, komkujiya Parîsê bû, ku nihê çileya 2013 li Parîsa Fransayê pêk hat û di encamê de yek ji damezrînerên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Sakîne Cansiz, nûnera kenekê ya Parîsê Fîdan Doğan û nûnera tevgera ciwanan Leyla Şeylemez şehîd bûn. Sakîne Cansiz ango Sara, yek ji damezrînerên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, jiyana wê tî jî têkoşîn û berxwedan bû. Sakîne Cansiz piştî ku xandina xwe dibe serî, Rêber Abo û damezrînerên tevgera azadiyê nas dike û gelekî bi wan bandor dibe. Di 27 mijdara sala 1978 de bi pêşengtiya Rêber Abo û kûmek ji hevalên din ku Sakîne Cansiz jî di nav da ye, Partiya Karkerên Kurdistanê PKK'ye tê damizrandin û çend caran têgirtin û îşkence kirin. Paşê derbasî Ewropayê dibe û heta kodekî hêja asta şehadetê li wir xebatên xwe didomîne. Fîdan Doğan ango Rojbîn, nûnera kenekê ya Parîsê bû. Rojbîn di qada diplomasî de gelekî kar û xebat meşand, bi têkiliyên xwe dihat naskirin û ne tenê ji hêla Kurdan ve dihat naskirin, dostên Kurdan ên Fransî jî ew baş nas dikirin. Leyla Şeylemez ango Ronahê, li dibistanê li hember nijadparestiyê her tim têkoşiya, li hemberî asîmîlasyonê li nirxê xwe û kurdiyetiya xwe xwedî derket û biryara rêwîtiya jiyana azad da. Komkujiya Parîsê jî bi destê Mîta Tirik hat kirin û weke tevahî komkujiyên li dijî Kurdan siyasî bû. Şehîdxistina yek ji damezrînerên tevgera azadiyê Sakîne Cansiz û hevalên wê li Kurdistan û cîhanê deng veda. Endama Komîteya Karobarên Civakî Firyal Xelef diyar kir ku armanca dijmin têk bernavîna jinên azad e. Şehîdek gelekî munadil bû ew hevalê xwe gelekî yani gelek fikir dan gelek hevalê menî jin û hevalê menî jin yani fikir û felsefa wê û fikir û felsefa Serok Apo jî gelekî pêşketin û bes hevala Sakîne demak çû Fransa yani dîsa dixwest ê hewildora xwe biwayîne bes ê çete çetê Erdogan tedî nehiştin distê Fransa jî yani wê ixtiyal kirin em dirkî em lanet dikin em şermezar dikin. Her wiha endamê Komîteya Karobarên Civakî Abdulrezzaq Mihemed got, şehîd Sakîne Cansiz nûnertiya xeta jina Apoyî dikir. Sakîne temsîla PKK dikir, temsîla ji destpêkê pêre bû ji ber ku pir di zindanê mabû, temsîla wan dikirin. û heva Leyla Şeylemez war Fîdan jî xwe hevrê kar dikirin wê derê. Ew qetlama goçê bû li ber çavê dinyayê giştî çêbûn. Li ber çavê rayedarên Fransî çêbûn. Xwe yani yêgo bin qaş û yêgo girtin jî alesas ji bo ew girtin ew jî piştî demekî hatin berdan. Ev ittifaqekî û istixbaratî navbêna Tirkî û Frezî de bû. Yani her wiha em bêjin çawa dewleta Tirk her tek û şerekî ji bo azadî yêgo tekoşîn dike xeba dike li kû derve biraqe di aliyê istixbaratê dewleta Tirk de vê dikin. Kongrastar a Kantona Efrîn û Şehbayê ji bo bîranîna şehîd Sakîne Cansiz û her du hevalên wê civînek li daxist. Civîn li kampa berxwedan bi beşdariya saziyên civaka sivîl û bi dehan koçberên di kampê de hatilar xistin. Piştî deqeyekê rêzgirtin, sînefizyûnek li ser jiyana her sê têkoşeran, Sakîne Cansiz, Fîdan Doğan û Leyla Şeylemez hat pêşandan. Her wiha endama koordînasyona Kongrastar a Efrîn û Şehbayê Rîhan Elo beşek ji jiyana her sê şehîdan nirxand. Rîhan Elo diyar kir ku şehîd Sakîne Cansiz bi têkoşîna xwe rê li ber herkîna jinan di nava tevgera azadiyê de vekirê. Civîn bi duruşmên jin jiyan azadî bi dawî bû.
يعني خصوصا ویسی حوالد ما شهید بخستن برگو ویسی حوالد ما کار خبات جن دمشاندن کار خبات جوان دمشاندن کار خبات دیپلماسی سیاسی دمشاندن يعني دولت راس مالی هرتم کار خبات جن در تسن جبو حوالد ما هستن شهید خستن برگو افسه حوالنا کار خبات جن دمشینن و آزادی جن پیش دخستن ام جدبن ام وک جن ام تم به شو به شهید خوبن همه تم ریا گدا بشوپینن هرو ام وک جن ام بجارکی ام سری خوش دجمرة ام ناتاوینن ام دبین هرو امل کولانا بن امل جبینا چیکن امل لحمه شوبن امل لحچولاکیو بن امل هر درکی بن هرو ام خو هرو آزاد بکن ام هرو رزگار بینا ما هرو عفرینه هرو بتایبت جن وک خلقی عفرینه بجند دبن دسته چاتا دو وک شنگوله وک کوبانه وک گریسپی ده هر دبر که دو جن دبن دسته چاتا دانه دبن دسته دجمن دانه هرو اختصاب دبن هرو تنایی دبن هرو هر در که امی وی جنا امی رزگار بکن ام هرو دبن امی رزگار بکن ام لپاشتوانه چه دبی بلا ببی هرو ام سری خو جدجمن را ناتاوینن مجلسا کنگرستار شهیدین کمکوژیین پاریسê bi bîranî û peyama tûlhildana jinan xortkirina hêz û zanebûna jinê ya polîtîkê da. Meclisa Kongrastar di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku şehîdên komkujiyên Parîsê li hemberî pergala kapîtalîst û hêzên faşîst serî netewandin û ji bo avakirina netewa demokratîk têkoşîneke bêhempa meşandin. Meclîsê tekez kir ku pêwîst e hemû jin di qada polîtîkî û civakî de serkeftinên mezin bi dest bixin. Di dawiya daxuyaniyê de Meclisa Kongrastar bang li tevahî rêxistin, înisiyatîv û tevgerên jinan kir ku sala 2024 bikin sala pêkanîna edalet û tûlhildana şehîdan. Endama Akademiya Jineolojî Şervîn Nûdem ya ku sakîne cansîz nas kiriye got Sara navê serhildanê ye û destnîşan kir ku şehîd sakîne cansîz bêket têkoşîn û mîreteya li pey xwahişt ji bo avakirina konfederalîzma demokratîk ya jinên cîhanê hîn pêşengtiyê dike. Ez bi hezkirin û rêzdarî yanî pêşenga mezin ya şoreşa jinê hevala Sara û herwiha jî heval Evîn, heval Ronahî, heval Rojbîn yanî ku di komkujiyên Parîsê de jiyana xwe ji destan bibîrtînin. Her çar jinên şoreşger yanî bi rastî dîrok nivîsandin yanî her yeke bi xweşîkbûna xwe bi zanibûna xwe di dema xwe de bû pêşengeke yanî ji bona şoreşa jinê ku heta roja îro jî berdewam dike. Tabî kevira wê ya bingehîn heval Sara ava kiriye. Yani hem bi têkoşîna xwe yanî ku yanî xwe ji paşverotiya civakê xilas bike bi têkoşîna xwe li dijî pergaleke faşîst ku yani hem nasnameya Kurd dixwast tune bike hem jî yani li hemberî hemû nehakiyan ku li hemberî mirovan li hemberî jinan bi taybet li hemberî xwezayê têne meşandin heval Sara yani li dijî hemû nehakiyan li hemû bindestkirina mirov û xwezayê aslında serhildaneke îfade dike lê di heman dema da jî bi vê serhildanê re hetim xwe berpirsiyar didît ku tiştî nû jî biafirîne. Yani bi vê rengî jî aslında em dikarin bêjin heval Sara di kesayeta xwe de di sekina xwe de yani peyva yekemîn ku tê bîra mirov serbilindî ye. Endama Meclisa Heşdar Awargeha Penaberên Amaxmûrê Leyla Arzo İlhan got bi hedefkirtina heval Sara re hovîtiya li dijî jinê pêşeng hadîtin. Heval Sara de mirov êşên jinên Kurd yê ku bi destê sîstema desthilatdar yê ku bi destê sîstema kapitalîst taybet sîstema netewdewlet ya ku li ser Kurdistanê hatî kirin mirov bi awayekê eşkereyî di kesayeta heval Sara de di sekna heval Sara de di jiyana heval Sara de didît ji ber
هوال سارا يعني جهكي وصهاتب هنكو جنين كرد كاتشن كرد جبر كناك هفن دستي داگر کران جبوی کو بدن و رحی و هیوین و نین تنک کرن نین تجاوز کرن خواب زناران لاتان ده آوید هروها لیلا آرزو ایلهان دیار کرکو دجمن بکم کجیا پاریسی را خواست تفگرا آزادیا جن تک ببا دجمن هر تم هول دایه کتیا نوا هولدان انکو خطا آزادی جن بفاتسینه جن پیشنگ هدف بگیره جبوی کو جن جوه دوزه پاش تگاو باوی تاوی کو 11 سال دسر کم کجیا پاریسی یا کمین را در پاسپون لهینا کو جر نهات نه دارساندن و عدالت جی نهاتیه جیب چی کرن. مجلسا گلان آ دموکراتیک آ ریوبریا خسر آ هریما باکورو روشلات سوریه روژا 12 کانونا سالا 2023 آن هف پیمانا جواکی کج 134 مادهان پیک ده اریکر. پشتی اریکرنا هف پیمانا جواکی روژا هفته چلیا ایستال مجلسا گلان آ دموکراتیک جبو پراکتیزه کرنا ماده هف پیمانه هفت بریارن گرینگ ورگردن. هفپیمانا جواکی کو گل هریما باکور و روشلات سوریه جبو خواوه که وجینه که بناو دکن ده قادا پراتیکه دا ته جیب جی کرن. تیکلداری مجاره هفسروک مجلسا جیب جی کار آره و بریا خسر حسین و عثمان گوت هفپیمانا جواکی بوینو بشتاریا تواهی پیکاته این هریمه هاته ساس کرن. عمل مضني كان لزاما پشتی کارو خباته که دورو دریش ریوبریا خسر هف پیمانا جواکی درخست. اف هف پیمان ده نخشریا دستگه و دسته ریوبریا خسر دیار بکه. جبرکو هنه کریم هاتن رزگار کرنو پیوستیا ما به هف پیمانه که یک گرتی هبو. جلورا اف هف پیمان بورگرتنا نیرین گل هات دانین. دساسگرنا هف پیمانه دا تواهی نونر هریبانو آلین جودا جه خود گرتن. هفپیمانا جواکی به بریارا تواهی پیکاتیان هات اساس کرن و هر کس ده دورگرتنا بریارانو دست نشان کرنا چارنویسا خود جه خود بگیره. المواطن والفرد أيضا مسؤول عن هذه القرارات. هروا حسین و عثمان دازانین کو هفپیمانا جواکی گرینگیه که زیده ده مافن جنو جوانان. في ما نقوم به من تكريس هفپیمانا جواکی خود سپیره پرگالک دموکراتیک و لسر بنگهن آزادیا جنو جوانان هاتیا آوا کرن. رولا جنو جوانان یا ده هفپیمانه ده رولک گرینگو برزه. اف ازمونو تجربه ریوبریا خسر گلکی گرینگو کم پیدایه. ریوبریا کو بی وینو بشتاریا جنان بیت آوا کرن هلبته ده جهف خستی و بلاولا به. جلوره هفپیمانا جواکی گرینگیه که زیده دا پاراستن و سپاندنا مافن جنان. تنظيم عملية تنظيم ودعم وتكريس المرأة والشباب. تیکلداری گرینگیه هفپیمانا جواکی یاشبو مالباتن شهیدان هفسروک مجلسا مالباتن شهیدان آباکور و روشلات سوریه ریزان گلوش روژاواتی ویراگوت هفپیمانا جواکی بخوینا شهیدان هاتیه ساس کرن. هرمی به هفر دی چپرات شر کردن، گلی هرمی به هفر شهید داینه، گلی هرمی به هفر هفپیمان خوی جواکی لسر خوینا گو به هفر هرکی، لسر وینا او هفپیمان هات مهر کردن، نب به حبره بخوینه هات مهر کردن. یعنی گلین هرمی بخوینه عقدا جواکی هفپیمان جواکی مهر کردن و لسر وی اساسی جی براسی مزگینه کی مزن ام دبینن مزگینه کی مزن شبو مالبات شهید ابو خودی درکدنک مزن لدوزا شهید آیه. هر وها ریزانگولو آنی زمان کو راکاندنا هفپیمانا جواکی راکاندنا مزگینی آشتیل سوریه. جام ده جبو مالبات شهیدا براسی الگورگو بندی می عقد اجتماعی دی بجه. جبو مالبات شهیدا، جبو مالبات جبو حوالن بریندار، جبو حوالن گرتی، جبو وانا جیانه کی برومت لسر خاکا وانا گرک با آفرینن. جحمی ملن
همه بلنده ملی سیاسی دبه ملی عسکری دبه ملی آبوری دبه ملی جواکی دبه گرک الگور هف پیمانه گرک همه امکان شبوگو de malbatê da rûmet serxaka xwejiyan bikin xwedî derketin li birîndarê şer wê bîtin derkeve ji ber got pisaya ewladê wan pisaya zarokê wan pisaya wan birîndarên êgo rêbertî navê şehîdên sax li wan kiriye pisaya wana ev hevpeyman ev zemîn hat hazir kirin. Di nava xalên hevpeymana civakî de tundiya li dijî jinan wekî sûc hatiye pênasekirin, her wiha azadiya jin û wekeviya di navera her du zayendan de bingeh hatiye girtin. Hevseroka Meclîsa Zagonsaz ya Kantona Cizîrê Arya Melle Ehmed bi van gotinan behsa hevpeymanê û bandorên wê yên erînî ya li ser jinan dike. خلال العقد الاجتماعي كان هناك الكثير من البنود والمواد التي تتطرق إلى حقوق Hevpeymana civakî ya nû ji gelek maddeyan pêk hat, di nav de mafê jinê esas girt û destkeftiyên jinê parast. Ango em bêjin destkeftiyên şoreşê, şoreşa ku bi navê jinê tê pênasekirin parastiye. Ji xwe doza mafê jinê di hevpeymana civakî de nenûye. Ji destpêka şoreşa Rojava ve jinê mafê xwe bi dest xist û di gelek qadan de cehgirt. Lê biriya hevpeymana civakî ya nû mafê jinê bi temamî hat dayîn û parastin. Her wiha hevpeymana civakî ya nû tundî û neheqiya li dijî jinan red kir û ew ji hemû aliyan ve parast. فبالمجمل العقد الاجتماعي في الكثير من البنود تطرق إلى المرأة. Hevseroka Meclîsa Zagonsaz ya Kantona Reqqayê Huda Awan jî got hevpeymana civakî ya nû ji jinê re bû bingeh. العقد الاجتماعي حقوق المرأة بدءا من ديباجة هذا العقد Hevpeymana civakî ya nû mafê hemû jinan bingeh girt û mafê wê diparêze. Her wiha mafê her pêkhateyekî parastiye. Dixwazim bêjim ku di hevpeymana civakî de jinê di qadan de cehgirt. Hem di nava civakê de bingeh hatiye girtin û di nava sazî, komîn, her wiha di milê aborî û leşkerî de jî cehgirtiye. في الهيئات وفي جميع المجالس وفي المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية. Endamê dîwana hevpeymana civakî Siyanok Dîbo ji Rojava TV re behsa çawaniya li darxistina hilbijartinan dike. انتخابات ومؤسسات أخرى تعد بمثابة li darxistina hilbijartinan û aktivkirina hinek sazî û destgehên din gelekî giring e. Her wiha xebatên mel seravakirina dadgehekê ji bo parastina hevpeymana civakî jî têne kirin. Li gorî maddeya 190 de hişmara kesên ku baweriyê bi hevpeymana civakî tînin li hev bicivin û dadgeha parastina hevpeymanê saz bikin. Di demekê herî guncav û pêkan de em ê hilbijartinan li dar bixin ji ber wê yekê gelekî giring e ku ev dadgeh bêta aktivkirin. Dadgeh de taybetmendiyên hemû pêkhateyan di ber çavan re derbas bike. الأمور كلها يجب أن تكون في البال في وحتى اختيار مقر دائم لهذه المحكمة. Siyanok Dîbo dazanîn ku hevpeymana civakî mafên tevahî pêkhateyên herêmê diparêze. الذين يرون في حالة تجسيد Ev pirrengî û dewlemendiya ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê heye divê bête parastin. Hinek alî dixwazin an geşteke wisa bikin ku hevpeymanî mafên gelan bin pê dike. Lê em dibêjin ew yek bê bingeh û ji rastiyê dûr e. Wekê nimûne di hevpeymanê de mafên pêkhateyên ên axaftin û nivîsîna bi zimanê wan êzikmakî serbest û parastiye. Her wiha her pêkhateyek kar û xebatên xwe yên jiyanî birêkxistin dike. Ev pergal pergaleke demokratîk e û li gelek welatan jî kêm peyda. على أن يكون هناك حق ذلك المواطن بتعلم وتعليم لغته الأم. Rêveberiya Xwesera Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê di Kongreya Xelkên Cizîr û Firatê de biryara sazkirina hevpeymana civakî girt bû piştî xebatên 2 salan dawiya sala derbasbûyî hevpeyman bi yekdengî hate erêkirin.